ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. дар шин фасали барнома ахборо бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо Фахриддини Муҳаммад Юсуф ва Савсан Ғайюрзода. имрӯз дар барнома дастгириҳои ҳамешагии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муваффақиятҳои варзишгарони тоҷик. фарбеҳӣ ба хуруҷи кадом намуди бемориҳо боис мегардад? тавсияи мутахассис. дар Австралия гармии тоқатфарсо сабаби сӯхтори бешазор гардид. ҷиноят ва ҷазо. суди ноҳияи Тоҷикобод парвандаи 4 нафарро баррасӣ кард. кишти такрорӣ омили фаровонҳосилӣ. тақвияти иқтидори истеҳсолӣ. фаъолияти фабрикаи паррандапарварӣ дар Муъминобод. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ҷаласаи навбатии иҷлосияи панҷуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум баргузор гардид ки дар он як қатор масъалаҳои ҳаётан муҳим баррасӣ ва муҳокима гардиданд. вакилони мардумӣ дар оғози иҷлосия созишномаи грантӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёии рушд оид ба лоиҳаи беҳтар намудани обтаъминкунӣ ва санитария дар шаҳри Душанбе, созишномаи лоиҳавӣ байни корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе ва Бонки Осиёии рушд оид ба лоиҳаи беҳтар намудани обтаъминкунӣ ва санитария дар шаҳри Душанбе, созишномаи грантӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёии рушд оид ба лоиҳаи аз нав пайвастшавӣ ба низоми энергетикии Осиёи марказӣ, созишномаи кафолатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёии рушд оид ба лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии вилояти Хатлон, созишномаи дастгирӣ байни шаҳри Бохтар, корхонаи коммуналии воҳиди давлатии Бохтар нақлиёт хизматрасон дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии вилояти Хатлонро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар иҷлосия ҳамчунин лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи амнияти озуқаворӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади аз байн бурдани ихтилофотҳои ҷойдошта дар қонуни амалкунанда, мушаххасу саҳеҳ гардонидани ихтилофу ибораҳо тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон, мукаммал гардонидани ваколатҳои мақомоти ваколатдори давлатӣ дар самти таъмини бехатарии озуқа, мушаххас намудани заминаи ҳуқуқии истиқлолияти озуқаворӣ ва татбиқи дастуру нишондодҳо ки аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2017 бармеоянд таҳия шудааст. идомаи барномаи ахбор. дастгириҳои ҳамешагии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки варзишгарони тоҷик имрӯз дар арсаи байналмилалӣ парчами давлатиро боло мебардоранд. натиҷаи ҳамин дастгириҳо ва таваҷҷӯҳи хос буд ки варзишгарони тоҷик давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ 4602 медал ба даст оварданд. бо мақсади боз ҳам рушд бахшидани соҳаи варзиш дар шаҳри Душанбе, ҷаласаи навбатии шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. гузориши Нуруллои Сафувинди ва Баҳодур Истам. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат раиси шӯро Азим Иброҳим доир гардид. солҳои аввали соҳиб истиқлолӣ солимии ҷомеа, махсусан варзишгарон зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кумитаи олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. имрӯз варзишгарон дар баробари муаррифӣ намудани варзиши тоҷик боз ҳам муаррифгари давлат ва парчамбардорон ба ҳисоб мераванд ки маҳз ба хотири варзишгарон суруди миллӣ садо медиҳад ва парчами кишвари азизамон парафшон мегардад. ҷавонони кишвар аз ҷумла Дилшод Назаров, Мавзуна Чориева, Расул Боқиев, Беҳрӯз Хоҷазода, Хушқадам Хусравов ва садҳо фарзандони дигари ватандӯст шарафи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ карданд. агар дар 70 соли даврони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ варзишгарони тоҷик ҳамагӣ 133 медал ба даст оварда бошанд, дар 27 соли соҳиб истиқлолӣ ин шумора ба 4602 медал расида 34,6 маротиба зиёд гардидааст. баҳри машқу тамрини варзишгарон
حدود 10,000 انشاءات ورزشی فعالیت دارند. تنها در دوام 2 سال اخیر زیاده از 200 انشاءات گوناگون ورزشی در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه ساخته به استفاده داده شدند. در دایره غمخوری‌های پیشوای ملت سال روان 694 ورزشکار تاجیک که از این 66 نفر بانو با مبلغ 2,794,754 سومونی به 146 مسابقه سطح بین المللی سفربر گردیده در نتیجه به خزینه ورزشی کشور 476 مدال از جمله 151 طلا وارد نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 42 مدال زیاد میباشد. برآمدی با موفق فوتبالبازان 16 ساله تاجیک در چمپیونات آسیا، دستاوردهای ورزشکاران تاجیکستان در بازی‌های آسیا، چمپیونات جهان و آسیا اینچنین دیگر مسابقه‌های سطح بلند باعث افتخار بزرگ میباشد. خوشبختانه تا امروز 4 مرتبه با امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 61 نفر ورزشگر غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین المللی ورزشی با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. در این بعد دستگیری ورزشکاران زیر توجه دائمی حکومت مملکت قرار دارند و جوانان سعادتمند تاجیکستان شرف وطن را در مسابقه‌های جهانی حمایت می‌کنند. نورعلی صفوالدین، بهادر استم برای برنامه اخبار. دستگیری‌های پیوسته اجتماعی و عملی نمودن تدبیرهای مؤثر در این سمت از جانب رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم به مراتب کاهش یافتن سطح کمبزایتی مساعدت نموده است. این روند امکان فراهم آورد که نشان دهنده درازعمری اهالی به 75 سال رسیده فوت مادر کودک در مقایسه با سال 1998 متناسباً 2.1 و 2.6 برابر پست گردد. شرح محمد علی درازعمری اهالی همچون پدیده اجتماعی زمان معاصر مربوط به رشد باثبات اقتصادی ملی و پیشرفت شکوفایی هر یک دولت است که در جمهوری تاجیکستان این روند از سالهای اول صاحب استقلالی مملکت در محور سیاست رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته با تطبیق موفقانه استراتژی و برنامه‌های صحوی در این سمت دستاوردهای نظررس به عمل آمده است. مطابق حسابات آماری در سال 2017 درازعمری عموما در جمهوری تاجیکستان با 74 از 10 از آن جمله زنها 76 از 10 رسیده است. یعنی که این یک نسبتی اگر 10 سال پیش گیریم که درازعمری در ما در میقیاس همگی 63 از 10 سال را در بر میگیریم، این خیلی فاصله بلندی است که در تاجیکستان اصلا گوییم مسئله در زیاد شدن یا که بلند برداشتن درازعمری جبهه‌های گوناگون دارد. از یک طرف اگر ما جهت اقتصادی یعنی زندگی پر ارزش باشد، از جهت دیگر پیش رفتن علم، مدنیت و معرفت خودی جامعه جمهوری تاجیکستان است که شخصان کوشش میکنند که بسیارتر حیاتی سالم رو راه مانند. برخی کارشناسان و متخصصان بر آن نظرند که درازعمری انسان از استفاده درست غذا، سیرحرکتی و استراحت با فراغت وابسته می باشد. درازعمری در همه دور و زمان دقت دانشمندان طب را به خود جلب نموده است. صحتی، عمر دراز به بسیار عامل‌ها وابسته‌اند. اقلیم، جای زیست، شرایط زندگی و محیط خانواده، طبیعت خود انسان، درست غذا خوردن، کار و ورزش، استراحت و فراغت، آب و تاب دادن جسم و بسیار عامل‌های دیگر به درازعمری مساعدت می‌کنند. دانشمندان به خلاصه آمدند که همگی 10% سلامتی انسان به طب و طبابت وابسته می‌باشد. یکی از ریشه‌های اساسی درازعمری درست غذا خوردن است. در تاجیکستان عزیز تمام نعمت‌های طبیعت موجود است. اگر از آنها در خورد و خوراک هر روزه عاقلانه استفاده بریم، پرخوری نکنیم، به هیچ شبهه عمر دراز خواهیم دید. دیگر از عامل‌های درازعمری سیرحرکتی ورزش است. تدبیراندیشی برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، تأمین و حفظ سالمی جامعه و دیگر دستگیری‌های اجتماعی از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت بیش از پیش عملی کرده شده با راه رشد باثبات اقتصادیات و افزون نمودن اقتدارهای استحصالی و پیش از همه تطبیق با ثمر هدف‌های استراتژی برای مردم زندگی ارزنده و با سعادت فراهم آورده خواهد شد. استعمال نادرست غذا، کم حرکتی و نوشیدن آب‌های شیرین تشنشکن سبب‌های اصلی پیدایش بیماری فربهی در انسان است. فربهی با خروج کدام نمودی بیماری‌ها باعث می‌گردد و برای پیشگیری این نمودی بیماری چی باید کرد؟ شرح زویشوی تقویم رود.
инсон барои солимии худ бояд ҳамеша дар талош бошад, ба хӯроки истеъмол кардааш аҳамияти ҷиддӣ диҳаду доимо ба варзиш машғул шавад, зеро камтаваҷҷӯҳӣ дар ин масъала боиси бемадорӣ ва гирифтор шудан ба ҳар гуна бемориҳо мегардад. Ба бемории фарбеҳӣ на танҳо занону мардони синни соли миёна, балки кӯдакон низ гирифтор ҳастанд. Кадом омилҳо аст ки инсон ба бемории фарбеҳӣ гирифтор мешавад? занҳои аз 35-40 сола боло дар ҷумҳурии тоҷикистони мо бисёртар ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд. аз ин лиҳоз ки онҳо ҳаракат мебошанд ва аз хӯрокҳои хамирӣ бисёртар истифода мебаранд, нон бисёртар истеъмол мекунанд. дар бозорҳои мамлакат меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза фаровонанд ва барои машғулияти ҳамешагии сокинон ба варзиш тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё аст. вақте ки мо аллакай хӯроки якум, дуюм ва сеюм истифода мебарем, ба меъдаи мо вазнинӣ мебиёрад. барои сабук кардани кори меъда мо бояд ҳаракатҳои ҷисмонӣ кунем, мо бояд ба варзиши бадан машғул шавем ки ба меъдаи мо зӯр набиёяд. барои муолиҷа ва пешгирии бемории фарбеҳӣ табибон истеъмоли доруро бенатиҷа арзёбӣ карда, машғул шудан ба варзиш ва истеъмоли дурусти ғизоро асоси муолиҷаи ин намуди беморӣ медонанд. агар мо ҳар субҳ пеш аз ношто оби кадуро як пиёла истифода барем ё ним пиёла ақаллан истифода барем дар як рӯз 3 маротиба, ин барои тоза кардани ҷигар аҳамияти калонро мебозад. вазни аз меъёри муқаррари зиёд ва саривақт пешгирӣ накардани он инсонро ба намудҳои дигари беморӣ гирифтор мекунад. дар ҷумҳурии мо зиёд шуда истодааст гирифтори беморони диабети қанд, беморони рагҳои хунгар ба монанди бемории фишорбаландӣ, бемории ишемикии дил, дигаргунӣ мисол дар бемориҳои ҷигар. гепатоз мегӯянд, ин яъне гирифтани равғани ҷигар. яке аз сабабҳои пайдоишаш ин фарбеҳшавӣ мебошад. барои ба бемории фарбеҳӣ гирифтор нашудан ва халосӣ аз он ҳар шахсро мебояд ҳамеша ба варзиш ва обу тоби бадан машғул шаванд, зеро беҳтарин неъмат барои инсон саломатӣ аст. зоҳиршоҳи тағоимрод, Баҳодур Истам, Ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба муносибати ҷашни Сада, чорабиниҳои идона, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дигар ҷамоматҳои хоса ки суннатҳои ин иди мардумиро фаро мегиранд, доир карда шуд. сокинони ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Мастчӯҳ ва Спитамен дар ҷашни Сада бо намоиши техникаҳои кишоварзӣ, тухмиву ниҳолҳо ва маслиҳату машварат ба кишти баҳорӣ омодагӣ гирифтанд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 80% аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ доранд ва дар ноҳия соҳаи кишоварзӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бештар рушд ёфта, кишоварзон дар таъмини бозори истеъмолӣ, дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, хусусан таъмини сокинони шаҳрҳои саноатии минтақа нақши асосӣ доранд. аҳли ҷомеаи ноҳия бо чунин мақоми шоиста дар истеҳсоли маводи озуқа ҷашни аҷдодии Садаро таҷлил намуданд. оростани идгоҳи асосӣ дар майдони маҷмӯи фарҳангӣ, иҷрои суннатҳои аҷдодӣ, арзгузорӣ ба ин ҷашни бузурги миллӣ, намоиши дастовардҳои ҳунарҳои мардумию истеҳсоли анвои зиёди маҳсулоти кишоварзӣ ва намоишфурӯши маводи ғизоӣ, ниҳолҳо, тарзи шинонидану ба шаклдарорӣ ва дигар тадбирҳои омодагӣ ба кори кишоварзӣ шаҳодати маҳз дар айёми Сада омодагии марди деҳқону кулли кишоварзон ба корҳои баҳорӣ, кишту кору сабзу хуррамгардонӣ мебошад. зеро дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чун як ҷузъи сарзамини аҷдодӣ ин суннати миллиро ҳифз намудаву гиромӣ медоранд. зимни бозиду шиносоӣ аз растаҳои намоишии масъулини ноҳия аз оинҳои неки ҷашни миллӣ сухан карда, таҷлили ҷашни Сада, ташкили ярмарка фурӯши ниҳолу тухмӣ дар ин шабу рӯз барои омодагию заминагузорӣ ба давраи кишти баҳорӣ муҳим арзёбӣ намуданд. бино ба суннатҳои Сада ҳамагон аз ин давра дар ин шабу рӯз Наврӯзу баҳорро интизор мешаванд. дар ноҳияи Спитамин ба ин оини миллӣ ки ҳадафи он ободии диёр, сабзу хуррамгардонӣ мебошад, арзгузорӣ намуда, баҳри баракати кору файзи замину боғҳо, сабзу хуррам намудани диёр, обод кардани маҳалли зисту кӯчаву хиёбонҳо, омодагии техникаи кишоварзӣ, шинонидани ниҳолҳои ороишӣ ва бунёди боғҳо вусъат бахшиданд. дар чорабинии дона дар растаҳои намоишӣ сокинони 6 ҷамоати деҳоти ноҳияи Спитамин дастовардҳо, маҳсули корҳои ҳунармандӣ, зардӯзию гулдӯзӣ, таому хӯришҳои миллӣ ки аз баракати замин ва заҳмати деҳқонон ба даст омадааст, пешниҳоди сокинону меҳмонон гардонида шуд. дар чорабинӣ ба истиқболи ҷашни Сада аз ҷониби хоҷагиҳои ноҳия, ниҳолҳои пайвандӣ ба обу иқлими минтақа хос барои бунёди боғҳо, навъҳои зиёди тухмиҳои пахтию дигар анвои зироятҳои кишоварзӣ ба сокинон барои бунёди боғҳои нав ва даврии киш заруранд пешниҳод гардид. таъкид гардид ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
احیای دوباره و در سطح دولتی جشن گرفتن عید صده امکانیت‌های فراخ بهره اجرای عنعنات این سنت اجدادی به وجود آمد. در چهاربینی ادانه نمایندگان کل جماعت شهرک و دهات ناحیه جامعه اهل علم و ادب و فرهنگ و ضیا اجرای عنعنه‌های نیک عید ملی، برنامه پرمحتوای ادانه، نمایش هنرهای مردمی، خصوصیت‌های این جشن فرخنده و زنده و پاینده نگاه داشتن آن تجسم یافت. ساکنان ناحیه احیای دوباره جشن صده که در خود مفهوم و معنی بلند دارد فعال نیک حسابیده قدم نو برای رسیدن به گرمی و روشنایی می‌دانند. در ناحیه مسجد جشن صده چون دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری با رعایت عنصرهای خاص جشن ملی خاطرمان و پرمعنی صورت گرفت. جشن صده از قدیم همچون دوره به هم آوردنها نشان وحدت مردمی و همدلی مقام شایسته داشته است. در دیدگاه ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت سوق اهدای مهر و محبت و رفاقت به یکدیگر معنی این عید اجدادی را تجسم و به صدای سنتی شکوه و شهامت بخشید. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، ولایت سوق برای برنامه اخبار. امروز ساکنان سربلند ناحیه ظفرآباد جشن مردمی صده را با شکرگزاری از سیاست پیشگرفته داخلی و خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان تنتنه نمودند. همچون پیک بهار نازنین اهل مهنت کارخانه فری دولتی نهال پروری زیاد از 10 نمود نهال‌های میوه‌دهنده آرایشی و سایه‌افکن را برای مهمانان و اشتراکداران پیشنهاد نمودند. به حاضرین همچنین دوزندگی و بافندگی، زردوزی، کندکاری، کاسبان و هنرمندان کارخانه تشکیلات، مربیه‌های باغچه کودکستان‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان کالج پلی‌تکنیکی و ساکنان با فرهنگ 5 جماعت شهر و دیهات پسند افتاد. اشتراکداران را نمایش سرلباس معاصر بهارانه تحت عنوان چکامه گیسو که با کوشش کارمندان کاشانه‌های حسن کاخ نور، نظیره، دلافروز، برنا، دلفوزه و گزل پیشنهاد گردیده بود به وجد آورد. خوشبختانه با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام رحمان، همه آن جشن و مراسم‌های نیاگان ما دوباره احیا گردیدند و امروز مردم در بالید خاطری در این صلح و ثبات کشور سنه‌های بزرگ تاریخی را با یک روحیه بلند ادانه تجدید می‌نمایند. رقص و سرودهای کارمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد که سرشار از صمیمیت و دلگرمی نسبت تجلیل جشن‌های ملی، عرض سپاس از دستگیری‌های پیوسته و غمخوری‌های راهبریت عالی مملکت و شکرگزاری از دوران استقلال دولتی محسوب یافت به اشتراکداران جشن ملی صده پسند آمد. صده یکی از جشن‌های بوستانی ملت فرهنگدوز و تمدن‌آفر تاجیک محسوب یافته و از نگاه علم ستاره‌شناسی منطقاً با عیدهای نوروز و مهرگان به هم پیوست میباشد. امروز اهل زحمت ناحیه رودکی جشن صده را با رعایت سنت و عنعنه‌های نیک انسان پرورانش با نمایش دسترنج دهقان و هنرمندان در سطح بلند تجلیل کردند. نوردین قربان و مهروز جمعه گزارش می‌دهند. صده از آمدن بهار و نوروز مژده می‌رساند. در تاریخ جشن صده را اصلا جشن دهقانان می‌نامند. طبق سرچشمه‌های تاریخی محض در همین ایام مرد دهقان به فصل بهار و جشن نوروز آمادگی می‌گیرد. با مقصدی در سطح بلند تجلیل نمودن جشن صده در مرکز ناحیه رودکی چورابینی با شکوه تنتنوی برگزار شد. قبل از آغاز چورابینی تنتنوی بخشیده به جشن صده از جانب کشاورزان، خواجگی‌های تخم پرور و نهال پرور نمایشگاه تشکیل کرده شد. در نمایشگاه نوع‌های گوناگون درختان میوه دهنده، سایه افکن و آرایشی و گل و بوته‌ها پیشنهاد اهالی گردانده شد. جشن صده مژده از نوروز است. باید که دهقان بیدار شود. امروز ما در جشن صده تشکیل کردیم خواجگی دهقانی نیال پرور، فروش نیال‌ها را برآوردیم. من امروز قریب 20 نمود نیال‌های میوه دهنده زیاده از 100 نمود گل بوته‌ها در اینجا با فروش برآورده شده است. در این روز نمایش تخمی زراعت، خوراک‌های ملی و دیگر محصولاتی که افاده‌گر جشن صده میباشند تشکیل کرده شد. چورابینی را محصول ایجاد زنان و بانوان هنرمند رنگین ساخته اشتراکچیان با تماشای آن تأثیرات معنوی برداشتند. شرکت در جشن صده و از نزدیک شناس شدن ساکنان به رسم و آیین‌های این جشن اجدادی بار دیگر از تاریخ بای و پرغناوت خلق تاجیک شهادت میداد. در قسمت رسمی چورابینی ذکر گردید که در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جشن صده برابر دیگر مراسم و سنت‌های ملی ما از نو احیا گردیده در سطح بلند تجلیل نمودن آن به حکم عنعنه درآمده است. جوهر اصلی جشن صده را عنعنه‌های حیات دوستانه تشکیل می‌دهند که در این روز مردم مخصوصاً کشاورزان به هم می‌آیند و آرزوی رسیدن به فصل بهار و نوروز را می‌کنند. نمایش تئاتری کنونیده شده که از جانب اهل هنر پیشنهاد کرده شد رسم و آیین‌های جشن صده را انعکاس
мекард. иштирокдорон баъди тамошои намоиши театрӣ кунонидашуда таассуроти нек бардошта оид ба таърих ва ҷашни бостонӣ будани он маълумоти бештар пайдо карданд. нуриддини қурбон, меҳрӯзи ҷумъа, фирӯзи мусо барои барномаи ахбор. барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб иқдоми якҷоя ҳал мекунем баргузор гардид. дар ин аксия сокинони ҷамоати деҳоти Даҳана ба корҳои ободонӣ, ниҳолшинонию тозагии маҳал машғул шуда ба сохтмони пули мошингузари байни ду деҳа оғоз бахшиданд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. از جانب کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر کلوب در دهه‌های گلتپه و چنار جماعت دهات دهنه اکسیای حزبی تحت عنوان یک جایه حل میکنیم برگزار کرده شد که در آن ساکنان با کارهای آبادانه، نهالشینانی و تازگی محل مشغول شده به ساختمان پل ماشینگذاری بین دهه‌های چنار و نوآباد آغاز کردند. ساکنان مقصد دارند که پل مذکور را طریق حشر دستجمعانه پورا به انجام رسانند. تا این وقت در اینجا یک پل برای پیاده‌گردان موجود بود و اینک پل ماشینگذار در شفت آن ساخته می شود. ساکنان این دو دهه مسافه 4 کیلومتر راه را با نقلیات طی می‌کردند و بعد با استفاده دادن پل مذکور این مسافه 3 کیلومتر کم گردیده آن به 1 کیلومتر رسانیده می شود و مشکلات چند ساله ساکنان نیز برطرف خواهد گشت. در جماعت دهات دهنه ساکنان این محل با یک روحیه صمیمی از روی نامیناسیون کارهای تازه کردن کوچه و زهرها، بس کردن سوچوب‌ها و سنگفش کردن کوچه‌ها، اینچنین پیوست کردن پل و کوپریک‌هایی که بعد چندین سال‌ها کارنشین شده بودند، کارهای سازندگی آبادانی را راه‌اندازی کرده ایستادند. در دهه گلتپه باشد ساکنان دستجمعانه به حشر برآمده جوی آبراهای شفت راه‌ها را تازه کرده و نوآهای آبگذر ساختند. 60 عدد سیمچوب‌های فرسوده برقی را با آهن و بتونی عوض کردند. اینچنین با استفاده از روزهای مساعد معرکه نهالشینانی را در محل وسعت بخشیده درختان همیشه سبز شنانیدند. در دهه گلتپه جماعت دهات دهنه با نقشه گرفتند که جویبارهای دهه را تازه کرده لطاف شناندند، درختهای سایه افکن شناندند و ماشین‌های بارکش 50 عدد سنگ و شغل آورده مردم دهه در راه‌ها پهن کردند. چنین کارهای سازندگی آبادانی جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دهاتی کلوب روز از روز وسعت می‌یابند. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. در دوره عملی نمودن اقدام یک جایه حل میکنیم در ولایت ختلان در ناحیه ناصری خسرو بیش از 5 کیلومتر راههای ماشینگرد سنگفرش کرده شد. در این تدبیر ساکنان به طور دستجمعانه اشتراک نموده همزمان در حفظ محیط زیست نیز سهم گذاشتند. گزارش از ناحیه ناصری خسرو. با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان تحت شعار یک جایه حل میکنیم امروزها در شهر و نواحی ولایت کارهای آبادانی وسعت بخشیده می شود. در همین دایره بخشیده به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی مملکت اعضایان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه ناصری خسرو در همکاری با نفران سخاوتپیشه و آبادگرا و ساکنان محل مقصد کردند که برای بهگردانیدن حالت راههای ماشینگرد حدود دو جماعت دهات ناحیه سهمگذاری نمایند. امروز دیگه کوچه‌ها هم هسته حشرا این کوچه‌ها هم هر از 30 اویله ها اومده تازه کرده جورا کنده سنگفرش کردن دارد. عملیگردی نقشه و برنامه‌های گوناگون دولتی در سمت رشد محل با منفعت بوده. در این زمینه اینفراستراکچور ضروری و شرایط ارزنده کار و روزگار برای ساکنان در دوردست‌ترین ده و روستاهای مملکت مهیا کرده می شود. طبق اطلاع در دایره عملیگردی اقدام یک جایه حل می‌کنیم از جانب مسئولین کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه ناصری خسرو برابر سنگفرش نمودن راههای ماشینگرد همچنین برای رشد محل دوام سال جاری تازه و خرمگردانی نزد بیناهای معموری، تازه کردن جوی و کانال‌های آبگذر، زهکش‌ها، کنده برآوردن آب نوشاکی برای ساکنان محله‌های احتیاج داشته، ساخته با استفاده دادن بیناهای معموری جمعیتی محله‌ها با راه حشر، ساختن میدانچه‌های سالمگردانی کودکانه، شنانیدن نهالان آرایشی و همیشه سبز و به همین مانند ده‌ها عمل‌های دیگری که برای بهداشت محل نگرانیده شده است، مرحله به مرحله راه‌اندازی کرده می‌شوند. ضمن عملیگردی اقدام نیک
گفت سازنده یک جویه حل میکنیم بیشتر از 3 کیلومتر راههای ماشینگرد دهه آرزوی جماعت دهات فیروزه 2 کیلومتر در دهه بشکنت جماعت دهات استقلال سنگفرش کرده شد که این عمل باعث خرسندی ساکنان بخصوص رانندگان گردید و جامعه مهنتی ساکنان محل یک جویه در اجرای این اقدام آبادانی سهمگذاری نمودند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفرов از ناحیه ناصر خسرو برای برنامه اخبار. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сокинони ноҳияи балҷувон нақша доранд ки ин гӯшаи зебои ватанро бо амалҳои созанда ва дастовардҳои муносиб боз ҳам ободу зебо намоянд. дар ҳамин замина имрӯзҳо бо ҷалби аҳолӣ ва иқдомҳои дастаҷамона тадбирҳои ободонию созандагӣ вусъат меёбанд. гузориши худойдоди раҷаб ва искандари саид. дар зеботарин кӯҳсораи мамлакат ки имрӯзҳо зери курпаи ғафси барф мехобад, сокинони меҳнатқарин ва муҳаббати беандоза ба обу хоки ватан доштааш кӯшиш менамоянд ки дар радифи ҳазорҳо нафар сокинони ҷумҳурӣ ин гӯшаи афсонавиро бо иқдомҳои созандаву эҷози нақши дастон таровати идона бахшанд. ноҳияи балҷувон ки чун минтақаи туризми байналмилалӣ эълон гардидааст, масъулин ва кормандони кумитаи иҷроия ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳия дар ҳошияи ин ифтихор инфраструктураро мавриди татбиқ қарор медиҳанд ки баъди амалӣ гаштан ишораҳои болоро тақвият мебахшанд. ноҳияи балҷувон дар ҳақиқат ноҳияи туристӣ аст ки бо мавзеъҳои сайёҳии худ махсусан мавзеи табиии сари хосор дар ҷаҳон маъруфу машҳур гардидааст. мо занону духтарон кӯшиш мекунем ки бо зебогӣ бо эҳё намудани ҳунарҳои милливу мардумӣ ва ҳамчунин бар тартиб даровардани деҳаву маҳаллаҳои ноҳия ҷалби сайёҳонро ба ноҳия зиёдтар гардонида ба ин васила баҳри зиндагию рӯзгори мардум як беҳбудии беҳтаре бахшем. сохтмону таъмири роҳҳои ҷумҳуриявии Кангурд балҷувон ки имрӯзҳо бо вусъати баланд идома дорад, бегумон рафтуҳои сайёҳон яъне ҷаҳонгардонро бештару бештар хоҳад кард. чун баҳори ин мавзеъ сербориш аст, масъулин низ дар нақшаи корҳои ободонӣ баҳри ҳифз ва бехатарии маскуни маркази ноҳия ва атрофи он девораҳои ҳимоявиро бунёд карда, дар як маврид ҷӯйборҳои обгузари канори роҳҳоро низ ба тартиб медароранд. эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми тоҷию шароити зисту зиндагии мардуми деҳоти ин кӯҳсораро беҳтар гардонида, бунёди ҳаммом, сарторашхона, чойхона ва нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ аҳолиро хеле хушнуд гардонидааст. ба тартиб даровардани деҳаву маҳаллаҳои ноҳия аз ҷониби сокинони ноҳия, аъзоёни фаъоли ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба анҷом расонида шуда истодааст. айни замон тариқи ҳашари умум шинонидани ниҳолҳои гуногуни ба иқлими ин мавзеъ созгор оғоз гардидааст. бахсус дар талу теппаҳои деҳаҳои хиробу мулкони ноҳия аллакай садҳо бех ниҳолҳои ороишиву мевадиҳанда шинонида шудааст, манзараҳои пешуруро хело дигаргун кардааст. ҳама аъзои ҳизби халқии демократии барои созандагӣ бунёдкории ҷашни солагӣ дар 2 гектар замин боғи ниҳолҳои сояафкан шундисанд. дар ин гуна ҳашарҳои дастаҷамона зери шиори якҷоя ҳал мекунем ҷавонон, аъзоёни ташкилоти ибтидоии ҳизб, кормандони идораву ташкилотҳо ва муассисаҳои ноҳиявӣ ҷаҳду талоши бештар дошта, мақсадашон шоистаи истиқбол гирифтани ин санаи тарихии меҳан мебошад. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи балҷувон. дар кишварҳои иттиҳодии аврупо 113 миллион нафар ва ё 22.5% аҳолиро камбизоатӣ ва фақр таҳдид мекунад. дар австралия гармии тоқатфарсо сабаби сӯхтори бешазор гардид. алангаи оташ дар штати Тасмания 8 минтақаро фаро гирифтааст. шаҳри хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар шаҳри лоралаи музофоти балуҷистони ҷумҳурии исломии покистон гурӯҳи силоҳбадастон ба нуқтаи гузаргоҳи назоратии кормандони мақомоти полис ҳамла карданд. дар натиҷа 5 нафар ба ҳалокат раста, 19 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуд. мувофиқи маълумоти расида 4 силоҳбадаст пас аз ба амал овардани таркиш дар назди нуқтаи гузаргоҳи назоратии кормандони сохторҳои қудратӣ ҷониби онҳо оташ кушоданд. бо ҳозир шудани қувваҳои иловагӣ аз ҳисоби хизматчиёни ҳарбии покистон ва гузаронидани амалиёти зидди террористӣ силоҳбадастон маҳв карда шуданд. дар штати Тасмания Австралия сӯхтори бешазор идома дорад. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари сӯхтор қарор дошта, аҳолиро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. ба вусъат ёфтани алангаи оташ, вазиши шамол ва гармии ҳаво боис мегардад. сӯхтори ҷангал 8 минтақа, аз ҷумла боғи миллии Австралия дар штати Тасманияро фаро гирифтааст. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар қисми ҷанубу шарқии Австралия бошад, гармии ҳаво ва кам шудани оби дарёи Дарлинг
دارلینگ سبب تلف یافتن جانوران آبی به خصوص ماهی‌ها شده است. دریای دارلینگ یکی از دریاهای کلانترین استرالیا به حساب می‌رود. به گفته عالمان گرمی طاقت فرسا باعث کم شدن کیسلرود در آب گردیده ماهی‌ها تلف یافتند. در کون انگشت رودنه شهر پالکوفس پولشا پس از رخ دادن زمین لرزه 9 نقبکن بنشان گردیده 7 کسی دیگر جراحت برداشت. با 11 نقبکن میسر گردید که از داخل کون مستقلانه به بیرون برآیند. هنگام رخ دادن زمین لرزه در داخل کون انگشت 32 نفر مشغول کار بودند. از روی معلومات رسانه‌های خبری در شهر مذکور با قوه 4.9 بال زمین لرزه به عمل آمده. آن باعث ریزش جنس‌های کوهی در داخل کون انگشت رودنه شده است. در محل حادثه کارمندان خدمات نجات‌دهی بینشان گشتگان را جستجو دارند. در ولایت ساراتوف فدراسیای روسیه برف و سرما تا رفت شدت میگیرد. حالت پیش آمده باعث صدمه‌های زیادی نقلیات در راه‌ها گردید. در منطقه‌های علاهیده ولایت ساراتوف از سبب بسیار بودن برف حرکت نقلیات جمعیتی غیر امکان میباشد. کارمندان خدمات کمونالی ابراز می‌دارند که برای تازه کردن راه‌ها از برف یک هفته لازم است. عین حال حرکت نقلیات در 75 منطقه اهالی‌نشین ولایت مذکور قطع گردیده است. در قسم شمالی پایتخت فرانسه شهر پاریس کارمندان مقامات پلیس 100 نفر گریزگان را که در خیمه‌ها زیر پل زندگی می‌کردند به دیگر جای کوچاندند. سبب کوچاندن گریزگان این حالت بد سانیتاری قرارگاه آنها میباشد. دوم یک هفته اخیر از شهر پاریس کارمندان خدمات داخلدار قریب 500 گریزه را به قرارگاه‌های دیگر کوچاندند. از روی معلومات پیشکی در چنین قرارگاه‌های اطراف شهر پاریس 2000 گریزه زندگی می‌کنند. идомаи ахбор суди ноҳияи тоҷикобод парвандаи 4 нафар айбдоршавандаро ки барои омодагӣ дидан ба амалҳои террористӣ гумонбар дониста мешуданд баррасӣ намуда баъди тасдиқи айб онҳоро ба муҳлатҳои гуногун аз озодӣ маҳрум намуд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи тоҷикобод. дар маҷлиси ошкорои суди ноҳия парвандаи ҷиноятӣ нисбати судшавандаҳо Худоёров Субҳониддин Насриддинович соли таваллудаш 28 апрели соли 1991 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Тоҷикобод, Бозоров Беҳрӯз Фаридунович соли таваллудаш 23 майи соли 1989 зодаи ноҳияи Тоҷикобод, ҷои истиқоматаш шаҳри Ваҳдат, Худоёров Мисҳобиддин Насриддинович соли таваллудаш 2 феврали соли 1993 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Тоҷикобод, Туйчиев Наҷмиддин Зайналобиддинович соли таваллудаш 14 марти соли 1989 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Тоҷикобод дар содир намудани ҷиноят бо моддаҳои 187 қисми 2 ва 307 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо баррасӣ намуда муайян кард ки Худоёров Субҳониддин моҳи сентябри соли 2016 ҳангоми муҳоҷирати меҳнатӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия қарор доштанаш вориди шабакаи иҷтимоии радиои Зело гардида тавассути он бо писари тағояш Давлатов умед ки дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аъзои фаъоли ташкилоти экстремистӣ террористии Давлати Исломӣ мебошад алоқа карда Давлатов ӯро барои аъзои ташкилоти ба ном Давлати Исломӣ ва гузарондани амалиётҳои террористӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват мекунад. Худоёров барои созмон додани гурӯҳаш аввал Бозоров Беҳрӯз, баъдан бародараш Худоёров Мисҳобиддин ва Туйчиев Наҷмиддинро даъват карда барои ташкили амалиётҳои террористӣ дар ноҳияи Тоҷикобод аз хоҷагони худ омодагӣ мегирад. аммо ин ҷавонон ба мақсади нопоки худ нарасида аз тарафи кормандони сохторҳои дахлдор дастгир карда шуданд. бо дастасии моддаҳои 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 347, 348 ва 350 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. ба Худоёров Субҳониддин Насриддинович ҷазои ниҳоии маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 20 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низомаш сахт таъин карда шавад. ба Бозоров Беҳрӯз Фаридунович ҷазои ниҳоии маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 15 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низомаш пурзур таъин карда шавад. ба Худоёров Мисбоҳуддин Насриддинович ҷазои ниҳоии маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 14 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низомаш пурзур таъин карда шавад. ба Туйчиев Наҷмиддин Зайналобиддинович ҷазои ниҳоии маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 10 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низомаш пурзур таъин карда шавад.
این نفران برای کردارهایشان جزای سزاوار گرفتند، اما پدر و مادران را ضرور است تا در تربیه فرزندان به سهلانکاری راه ندهند، زیرا عاقبت خیانت به وطن و ملت می تواند فرزندان ناخلف را پس پنجره برد. کشاورزان ناحیه وخش در میدان 3800 گکتار کشت بروقتی و تیره‌ماهی زراعت را انجام دادند که 94% نقشه امساله را تشکیل می‌دهد. در کشت تیره‌ماهی غله‌دانه، سبزیجات، قلفینه و دیگر نوع زراعت کاشته شده است که اولی فصل بهار ثمره می‌دهند. گزارش عبدالرزاق عزیز از ناحیه وخش. در ناحیه وخش نقشه کشت بروقتی و تیره‌ماهی زراعت در همه شکل‌های خوجگیداری در مساحت 4000 گکتار پیش بینی شده. تا امروز کشاورزان در میدان 3800 گکتار کشت صفتناک تیره‌ماهی انجام دادند که زراعت کشت شده علاقه در سبزیش و نشأنما قرار دارد. تا با امروز زیاده از 1800 گکتار زمینی که امسال با کشت پخته نگرانده شده است از شودگار برآورده شده است. شودگار تیره‌ماهی فایدهش در آن است که یکم که حشرات ضرررسان کم می شود، حاصلناکی زراعت ها زیاد می گردد. طوری از کمیته اداره زمین ناحیه وخش به ما اطلاع دادند نقشه کشت تیره‌ماهی در دهات رودکی، تاجیک‌آباد و شهرک به نام کیرف اجرا گردیده. کشت سبزیجات از جمله قلفینه بر زیاد تأمین کرده شده است. این نوع سبزیجات خوش‌طعم در حدود ولایت ختلون اساساً در جماعت شهرک کیرف ناحیه وخش پرورش شده. حاصل آن در اول فصل بهار به تمام جمهوری نخستین ها شده پیشنهاد می گردد. در حدود جماعت حوزه رفتی شودگار ادامه یافته است. قریب 65% در حدود جماعت شودگار علاقه به اتمام رسیده است. خوجگیداران حاضر برای آماده ساختن تهکرسی زمینه سال 2019 برای حاصل نو رویاندن علاقه کشت و کار رفته ایستاده است. سالی روان کشاورزان ناحیه وخش با درست و عاقلانه بهره برداری کردن از زمین حاصل دلخواه محصولات به دست آوردند و حجم عمومی محصولات کشاورزی را افزایش بخشیدند. استحصال غله، پالزی، سبزیجات به غیر از کارتوشکا در قیاس با موسم گذشته فرقیت دارد. کشاورزان ناحیه وخش در کشت بروقتی و تیره‌ماهی عهده دارند که در میدان 300 گکتار کارتوشکا و 730 گکتار دیگر نوع سبزیجات را پرورش نمایند. علاقه در میدان 90 گکتار غله‌دانه‌ها کشت کرده شدند. زمین‌های کشت تیره‌ماهی برای کشت پخته بهاری از 3,500 گکتار زمین‌های جماعت توجیک‌آباد 2850 گکتار علاقه جفت شدند. همین گونه نظام خوب در استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و ارزانی و فراوانی محصولات، تنظیم نرخ در بازار و بهتر شدن سطح روزگار اهالی مساعدت می‌نماید. در فابریکای پرنده پروری ناحیه مومن‌آباد کارگاهی ذبح پرنده به فعالیت شروع نمود. در این کارگاه عین حال بیش از 40 نفر ساکن محلی به کار جلب گردیده در یک روز قریب 1000 سر پرنده ذبح کرده می شود. برای زیاد نمودن سرشمار پرنده تا ماه مارت سال روان کارگاه چهارم فابریکا نیز برای پرورش زیاد از 14000 سر چوجه به کار شروع می کند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در فابریکای پرنده پروری ناحیه مومن‌آباد برای زیاد نمودن سرشمار پرنده با جلب کارگران و متخصصان بعد کارهای تعمیر و نوسازی عین حال 3 کارگاه پرورش چوجه فعالیت داشته. تا ماه مارت سال روان کارگاه چهارم نیز برای پرورش بیش از 14000 سر پرنده پوره آماده کرده می شود. در ادامه چنین کارهای نوسازی پس از 2 ماه پرورش پرنده در فابریکا کارگاه ذبح پرنده نیز به کار شروع نمود که امروز از این حساب گوشت پارزی به بازار استعمالی پیشنهاد کرده می شود. از تاریخ 21 январи соли ҷорӣ фабрикаи паррандапарварии ноҳияи муъминобод кушторро дар кушторгоҳи фабрика сар кардам. ҳар рӯз зиёда аз 800 сар мурғ кушта ба бозору мағозаҳои пойтахти шаҳри ноҳия ва берун аз ноҳия таъмин карда мешаванд. дар фабрикаи паррандапарварии ноҳияи муъминобод зиёда аз 60 нафар зану мард истиқоматкунандаҳои ҷамоат ва мутахассисои маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. дар фабрика баъди аз нав ба кор шурӯъ намудан коргоҳи чӯҷабарорӣ аз моҳи ноябри соли 2018 инҷониб
ба таври мунтазам фаъолият дошта. аз ин ҳисоб дар ин давра парвариши парранда дар ҳар як коргоҳ ба таври марҳилавӣ баро монда шудааст ки дар натиҷаи таъмини хӯрокаи серғизо ва риояи дигар талаботи соҳа дар муддати 2 моҳ вазни ҳар як сарпарранда то ба 3 килограмм баробар гардида зафт кардани он шурӯъ мешавад ки аллакай аз оғози фаъолияти коргоҳи зафи парранда то имрӯз ба бозори истеъмолӣ беш аз 10 тонна гӯшти парҳезии парранда пешниҳод гардидааст. дар фабрика рӯзҳои наздик боз 14200 сар парранда ба коргоҳи зафи парранда ворид карда мешавад ки бояд аз ин ҳисоб зиёда аз 30 тонна гӯшти парҳезӣ истеҳсол карда шавад. дар шароити ин коргоҳ вобаста ба талаботи бозори истеъмолӣ айни ҳол дар як рӯз то 1000 сар парранда забт карда мешавад ки то анҷоми пурраи саршумор дар коргоҳи дигар боз 14000 сар парранда барои истеҳсоли гӯшт омода мегардад. давра ба давра ба роҳ мондани парвариши беш аз 14000 сар чӯҷа дар ҳар як коргоҳ ва ҷалби коргарон мутахассисон ба пешрафти фаъолияти фабрика мусоидат намуд. соҳибкорони маҳаллӣ ки дар ин самт таҷрибаи кофӣ пайдо намуданд иқдом гирифтанд ки аз ҳисоби даромади иқтисодӣ ва зиёд кардани саршумор то соли 2021 фаъолияти пурраи 12 коргоҳи парвариши чӯҷаро таъмин намуда истеҳсоли гӯшти парҳезии паррандаро мувофиқи нишондоди иқтидори истеҳсолии фабрика афзун намоянд. бо мақсади таъмин намудани бозору мағозаҳои ноҳияи ишкошими вилояти Бадахшон бо маҳсулоти ниёзи аввал аз тарафи агентии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 25 тонна ор дастрас карда шуд. барои таъмини аҳолии деҳоти ноҳия бо маҳсулоти зарурӣ боз рӯзҳои наздик ба миқдори лозима маҳсулот оварда хоҳад шуд. гузориш аз ноҳияи ишкошим. зиёда аз як ҳафта хатсайри хоруғ ишкошим дар пайи боришот ва тармафароиҳо баста буд. бо кӯшиши роҳсозон роҳкушода гардида бошад ҳам нақлиёти калонҳаҷми боркаш аз он гузашта наметавонист. таи чанд рӯз бо истифода аз техникаи пуриқтидор барои ҳаракати автомобилҳои калонҳаҷм шароит фароҳам овард. азбаски вазъи зимистонгузаронӣ дар минтақаҳои дурдаст таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахусус пешвои муаззами миллат қарор дорад, корвони автомобилҳои вазорати дифои ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор гардид ки 25 тонна ордро барои маскунони ноҳияи ишкошим дастрас намояд. ба мушкилоти роҳ нигоҳ накарда ҳарбиён вазифаи ба ӯҳдаи онҳо гузоштаро сарбаландона иҷро намуданд. 25 тонна орди нави якум ба нуқтаи фурӯши агентии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи ишкошим ворид гардид. арз медорад намояндаи он моҳина соҳибназарбекова. ҳозир 5 мошин дар ҳар кадом мошина 6 тони боркардагӣ ба халқ озуқа ворид карда шуд. дар ҳолате ки дар бозор ва мағозаҳои хусусӣ нархи орд то 200 сомониро ташкил медиҳад, дар нуқтаи фурӯши агентии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияи ишкошим бо нархи 165 сомонӣ фурӯхта мешавад. аз рӯи гуфти раиси ҷамоати деҳотӣ ба номи Рустамбек Юсуфбеков Наргиз Хушқадамова, захираи муайяни озуқаворӣ дар маркази ноҳия мавҷуд аст. интиқоли 25 тонна орд бошад мардумро дилпур гардонд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар пайи осон намудани мушкилоти онҳо аст. боиси хурсандӣ аст ки имрӯз бо аз тарафи агентии захираи моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо маводи озуқа ба нуқтаи савдо ворид гашт ва ин шаҳодияти онро медиҳад ки таъминоти аҳолӣ аз маводи хӯрока дар мадди аввали ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон меистад. бо ворид гаштани 25 тонна орд ба маркази ноҳия мардум имконият пайдо намуданд ки бо нархи дастрас онро харидорӣ намоянд. дар назар аст ки дар рӯзҳои наздик ба деҳаҳои дурдасти водии Вахон ҳам ҳаҷми муайяни озуқаворӣ аз тарафи намояндагии агентии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон интиқол дода мешавад. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. тансияту хонобод бошед.